Acara ini disponsori oleh Pamirsa panincapan harga BBM mejanten mawesana ring pengharga komoditi pasar. Termasuk pembuat pokok indeke inucap taler mawesana majeng pikulahan pedagang. Ring pasar tradisional. Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia IKA PPI Bali Sudadi Murtado Mausang, raumangkin pembeli nenten banget matumbasan sekali dawag sadurung BBM nincap. Manut dane puniki kepanggih sangkaning panincapan harga BBM, napi malih harga pabuat pokok ngemalang. Malnyani pabuat pokok memargi dawag awuku risampun panincapan harga BBM kasobiahang. Dani nugesang ritat kala panincapan harga BBM nenten pramangkin ngawinang harga komoditi pasar ngemalang nanging manut dani wantah ngawinang pasar sepi santukan akeh krama nes prebeu matumbasan. Napi malih ring Bali sani dahat ngerasayang wesanan saking COVID-19 ring wewidangan ekonomi mejanten pikobat inucap ngaunang kuentenan nyani mangkin. Panglimbak pariwisata raw mangkin taler durung dahat nguantu panincapan pasar sane ngawinang kahanane mangkin meratin pedagang. Lianan punike yening kantun Sidemadolan mangde ngeledangang indik kahanan pasar sane sepi. Raris yening jagi nutup adolan mejanten enten sida ngicen pikolihan. Indik wantuan saking pemerintah dahat keabtiang oleh pedagang ri tepengan mangkin. Wid bisnis Bali nguningayang.